kokori ke hufanga mo he tala malo fonua mo he tala fatapu dobe o ku whaanga wetu aki ka e ada mo e whainga maari e koe ni ke hoko atu ake tau polokalama koe ni ko e tufunga fonua alo au aia ku o atu ma be heni i he wike kotoa be i he time peheni ko hieni foki pe mo palofesa to ke ta SIOSIUA LAFITANI pa me he university ko lo au ken pela ke ma whakahoko ate tau polokalama ko ia tufunga fonua alo au ki he wikeni o ku fia foki ke taitali lei mo taitali loto mahawhana ki mo tolu kotoa pe kainga ku mo lava mai ke tau kamata i he prokalamani pe ku atu mo taitali lei ke ki mo tolu kotoa pe te mo toki mamata mai tau prokalama mo se ate tau prokalama o ku fia mau pe whainga maari o e palofesa ma o ke whai whakatala noa moia i he prokalama koe ni ina pe he ko fia ke taitali lei ai palofesa ki ken pela Australia malo e tau mau e hau ni palofesa pe malo e ngā ue pe me university o lo au mo whewheha ke palofesa pa mai family ki he weekend. Aloha pito uhi wawau pe au tau aloha pito uhi wawau o tau whawheta i kotoa pe i e tau ausia ai aho koe ni pe au kou whamalmalo atu pe i e talamalo e whanua lotu pe moe ako ka e hoko atu e ta polokalama pe kou whiawhia he mea kotoa pe o kou lelei be aluseane pe moe whamiri pa pe ke whaiwhatongia ai tau lo au o whai mei heni pe o lelei pe o mau whanuan kou lawe i pe kou lau maari e lelei pe e tahine princess ko la tu fui pe katu aho ki he api vila i heni pe he foki ki he talawhikau leo o tonga ke Australia ke tis tui halangi nge. Pe aku sai pe o mawhunuan kai whafoke atu e uhui o wao malo. Malo pito palofesa pe aku whawhewhia tau te au mai ki he wike koe ni ko hange lau tau ngā unu atu foki i he ngahi ahoni Australiana pa New Zealand ngā unu tau tolu ke alu ke wha i tau koe momoko aku ngā unu Amerika ia mi he wha i tau momoko ma ngai whanua i he whitu atu ko ia ngā unu na tolu ke nau alu ki he wha i tau mawhana kone tu ko ia neongo o ku lahi ngahi flu mo ngahi mahake he ku hake mai e palofesa kwai foki ai mea nai na hoko ko wale pe i he ngahi mahina tu koe wai whahinga tāre ia ku hau ia au mai ki ngahi whanua koe ne Pasifiki o ku te tāre kita fiu tāre kita ke osi tāre ka ko tui ko konga pe ta palofesa ai anga o e nofu mo whiriri waki holo e ape aku whiriri waki holo mo uile rei ku wai taimi taha o ku lere tāre pa fiu whenga kita ngalo e ke te tuku e ai tāre ia Taku tau wha malo pe tau ke hao mai palofesa lava ai ngā ai polokalama ke whahoko i ahoni. Iyo ko mea whoko e ni e uho i wawa ko tau kalanoa ke flu ko ne tārena i nasi ai au i he ko alone wike tolu te peke o ko hau ai sai ia. Ka ko kei whai pe tāre ia pēna e aluau ki whare maha ke o whai ato ki whai to o pēa mau ki tai he tāre i e te ata mai mei whare maha ki. Pēa o hao re bau ia maa luseane pēa kou ki i fute nima e ku alu ke sai mea luseane o kei whainga mai ia ke sai. Pēa ku Aku mamoi le lei pe ko mea pen ko tare tala mai ko tare e apo mahina i taha whahinga ni pe toku mori. Ai ko alone e kuike tolu te ke ose tare. Ka ko fia pe ko te pe ke wa ko fai programa ko ai ngahi ko toa pe ke whakasisi ai tare pa muka taki pe ko wha inoat me ni ko ki tien o tokonia ke whakasisi e tare. Pa ku pau ke wino te ka tak pe wange fa mata tua ka ko mo mandu pe ko motua mama ki pe te ha mo tare o mai au ka ko fia pe ke o se ta programa te ke
ke utare loa hange koe whakarea whatonga, Koe. Mo ni abito, palofesa koe tu foke atonga, I ne tu e dai nimi mahino pe I he tau ngahi tunga whapolitikare, o ku rotonga mālolo pe foki ai wharearea I he tai nimi hoko atu e mālolo. Koe talo fuke ni tau whai koe, na tāpune wharearea, ka e mea atu e pare mia mo e kabineti o whai hulo wifi I he wailahi I Malau, New Fall. Ai agna tau mamata ke ngahi ata na asmai me ai wa fia pito tau sio kwai ai whakailonga lere hange o kuia whakailonga lere I he tu koia ai wholau kuna whahoko ka neo ngoia ka ku tari he pare mia ai mea na whakore I he ngahi polokalama kai tau whatalat kana tol ai veo tuku peho mo umea kong mo whai pa mo ne afio ke wai kutuku mai ka ore bato ko mai pe ai ola pe ko talo me ai ko ki tau te fanong ko ha mea o ku o hoko mai pe ko tau ki whaka ngo ni o au ke ahoni o ku o se ai sa sala ai o ngo me tonga ko os fisi ai ek pare mia me minista ko tau mara fonua fisi ai minista ko ki muri ka o ku mahino mai ki au ni o te kia kia me e whaka ofisiare o toki whakahoko a pongpongi ai whakatato ko ni ia ai o ku whakahoko I mama o pe toki mahale toki mahino ai whakatato ko ni ko hae me hoko atu ki nge isiu ko ni ko se be mo e ongongo ku o si whanongo ai I social media o pehe na me atu e plinisi kalauni I he whakataha nei whakahoko I muri me he potunga au ki muri ka uongong ka toa koe ni o koe ki ilo ena ko hane wholau pe anai I hane e kuna o mea halope I he taimi ko toa pe ki Australia no silani mga whanua muri na koe ni wholau pe ana hane whainga mea kehe ka ku te unga whetaulaki ma timi koe o nau iai pehe whetu tatau ka kone tuu ko ia palofesa o te kai ke mahino pe koe hae mea hoko ange ko ta whaaprokalama nai whahoko kua pau ke ai e ola mea koe ni he kua si iau ke kakai pe o ku hoko atu ai ongo minista o na hoko atu pe kua whalerei pe o ku ikai ke te whahoko atu ka kua pau pe ke aha no ola mahalo te tau toki whanongo ai a hili e whataha toko ni palofesa. Palofesa nagi maa upe kuongo tu pe Io koe no kuongo pe koe io koe umea kono hoko e uho I wawa koe ko umea nana kutala noa to au ki ai he ta polokalama ai ni maa koe o whae ni pe koe fiha koe he na loto mamahi au pito ko ku loto mamahi ko uhinga ko tauhanga o alase umea hala he founga hala o whakatatau ki e tau whaunga whakakonistuto ne ko uhinga koe he na o si ilo hau e fo ilaka hala gane ai pare mia mo kapnenti tap mo ki nautou o kuna ulaka hala na utolia I he malu whakarewereva o pure whakarewereva kai koe pure whakawao o kukehe ai pure whakawao me pure whakarewereva ai prerogative powers koe o ko whatonga koe pure whakarewereva o tu I lolotonga koe koe ai mawhai pure whakarewereva prerogative powers he monarch pea moi kalaunina ko slavet ke ai ko ngo me ai ai ko ai mafai wharewereva tu I pe ka pau ku te pare mia kita mo te kabineti ko ke te mahino e foi mea ko ia
Pa te inu e kita nunua o e te tono no. Ko ku hinga mamahi he fuafualaka e pare mia me kabineti. Ko inga he kunauhanga o alasi ai mawhai pure whakarewerewa e tui o ku te eki ke tauhanga o ririu a hono konga lahi. Pea pa koe ilo ia e tala noa i histori a ko ala ke mawhai pure ko ia ko ala ke afi. He ku e ko hono natu la nai a koe afi. Pea koe mea na kuongo i he na kuhanga ongo e ahua ka meiriko toko ua. Matupu hake, manofu whakataha, ko hono konga ene hono tofia o kuiai e tofia ko ia o ko nofu ai. Pana aku lea i he ku ongoi ai whaunga e whonua e ku ongoi e ne awhio e ku ongoi ahua ka meiriko. Heu ke ilo i ai me ani e uhoi wawau peheni. He i kai ke la vea e tu ia i he mea koe ni he ko hono fu mawhai whakarewerewa o na ia o ku i he tu i pia o ku i he kalau ni. Oua nā tau pehe e la vea e tu i hano whai hafo i mea peheni. Koe pare mea ma kabineti te nau la vea he koe whaunga ko nau tolu te nau la vea. Ta koe ongo koe ni. Sio koe ke te hau o te whamawhola maha mea ia he o ki niua whaka ofisiare. Ko uhi ngā whoki. Ko mea koe mea na utala atu koe ke nau whai uluaki, ke nau whakalongolongo, pe nau o ke tui, pa ua te nau hangao. O ngā oe aki ai mea koe ni ke nau mounu aki ki mamani e tui. He koe sovereignty, koe mea koe pure anga whakatu i tau ata aina. O koe sovereignty o koe ke nofo he paremia, o koe ke nofo he kabineti, o koe nofo ia he tui mo e whakatahatoko ni, o mea koe kingdom. Pa koe utewhito i whakakaukau ia kua pau ke mā ala. He kai ke alu ko tangi ki muri ke nau pou i koe pa ke pehe te nau hangai o ave mawhai pure ai sovereignty tau atai nei tui. He koe lao ko i United Nations, he kai ke ala mai United Nations moa whanua ki tonga ko ngā ko ne sovereignty. Tuku ke ka pahangai tui o whamamahi i hono kakai. Ia whaunga whakapāperiane. Ta whakonistu tone ta whakalā, ko mea pētoki whai ai ha interfere ke ha sovereignty o whanua. O koe ke ofi e mea konu whai he pare mea me kabineti e nau hanga whakaongongo kovi e tui, o ku i kai ke ofi a ke whakaongongo kovi i nai haua Samuel Akris pōhiwa ki hen tu o tolu ki ken pelani, o manofo heni koe ne hau ke whakaongongo kovi a tonga mo e tui. O kai ke ofi o mea kana whai e pare mea koe nā ke o mea nei whai e Samuel Akris pōhiwa ke whenga i ke uesia e sovereignty e tui. Ka o ku huhala mea a e pare mea mo kabineti koe nā. He kuna hau na tolo he fo i matapā e taha nei kei ke ala ke a Samuel Akris pōhiwa. Ne ongo kotoa o mea Samuel Akris pōhiwa kana e te kai ke ne taungutu ia ke he tui mo whakawhi atungia i hanga tonu e tui. Pea koe ne kehe mo e pare mea koe. Pa nau ilo pea au ia e whai he e pare mea koe ne o mea koe ia i he kumahino. E ko nau ko silea ate fwoi me setes koe. Pea koe ni, te tau whanonga tau tōria heni he fwoi hala whai ngata. Kia hai, ki he e pare mea mo ene kabineti. He ku nau whai hala, pa nau laka hala, pa nau anga tae whaka constitutional monarchy he kamata. Pa kuos mahua i puwaia na nau whai, na e taritari tua i ki pare mea, na e taritari tuu ai tokon pare mea, na e taritari tuu e aten seniare. Ane whea he tau constitutional monarchy o
whaata e foi mea koia. Pea kua tau whaata ha mea pehe, i konistutone mo lao ke whai ke tui i kai. Aia koe foi mau lao, mau konistutone. Koe tui koe na, koe tui ofi ta haia ka tau whahau, tupo uaki. O kai, o kune mao e konga o ene eiki, ka koe tui na o kua ofi ta haka ka tau whahau. Pei kai ke mamiri koe mai tui koe na o ke angata e whiunga mo ke angata e ta au ki ai. He kai ke lava koe ke mamiri mai tui koe na o kou tala atu e au ke hata ape he whonua. He koe tui a koe na teneri ake ea ene mo ui, ka pau ko hame aia ke ue sia ai e monarchy. A prerogative powers e monarchy, mo prerogative powers e kalauni. O ku ke he tui a koe na ma tupou nima. Nau tala noa ka kaia he ahoni a tupou nima koe ha na e ofa mai mo ha. Koe tui koe na ko tau whahau tupou uruaki peia. Pake whakakaukau ko toa pia ka tau whahau tupou uruaki, ke ne tuku lau mea, mo anga hano mawhai pure, mo anga ne toonga, o kuma hono ko ngalai e tui koe na. Pako kuhinga ka hano pehe na ufeo mo e tui koe na i ne mai moa ko he ni e taulahi. Na mawaha ofi. Ko koe ke uwhae tau tala noa ko ai ke umalu e tui ko ka noa tau ko constitutional monarchy. Na mawheo mo e tui i heni, na mawha whewholofolai, whewheo hianga maheni, ne whawhawhe i au mo luseane, pe matahine kuini, na mawaha ofi. Pe na mawhelingia ke ume, pako kuhinga koe tala noa atu na aku oho vare au pito e mea nai whai e pure anga koe ni moa ka Ameriko. Ko wongo e lahe au ka Ameriko, kai ke wongo i ke whaingata, kai ke uloto ke whaingata i au ka Ameriko. Ku lahi e ne ngā au e lelei. Ka ui kai ke uilo pa koe hae fo i mata i varea na e hoko, ke hoku te hina koe ni ke hoko ai fo i mea koe ni pako wongo i lahe. E koe whokat ki tonga e tau fo ou, ko hua ka Ameriko kau hala koe ko au mehe. Ko hono kere o ko ui ai. Pea te wongo i lahe. Ka nau whaka amu he ka mata ke laka ke tonu, ke nau hanga o e whahatari ha whainga mea ai tui, kai tukuange ai portfolio o, na ku osilea atu koe hano mahu inga portfolio e tolu, ki he tuu ai kabineti mo e whareare. Ka koe mea ea ko utokanga, na ku tala atu e uo i wawa u kai ke tau ilo i tau tolu ia mea e whai e tui koe ni. I he foi mea koe nai hoko. O ku whakawawe tui ke ha mea. O ku response wawe mai tui hange koe nau response wawe mai o lau mai ke he tui. Te nau to e tānaki whē mea koe. Hala a tā ke aha to e tāri mai e whatahato ko ni mo e tui. Whikaupe e tui e whatahato ko ni ke nau whakalongolongo. O ku ngā au e māmare pe tui i ene whaunga whakatui. He koe tui. E tui a turi puaka holo whae ne whana puaka wāo ana i niua mo ne me ahe atakai mo ne ofa i niua. Koe ke hoa mai. Na oa nau tō, te kei tau whanau tō pa koe hae nau whē wholai. Koe mea peko tau ilo i tai mini mahalo, ne kei ke wha whē wholai le ia, koe ke hame e tuku mai. Koe ke te o mai e pare miama kabineti o tuku maha mea na hange koe nau hanga hoa i mai e mea koe na ki mua ke kakai. Koe tui e nau ke tala mai o kui wawao. Ai ke whai ai nau whakataha e ahon. O ngā aue petu i e ene taimi a ana. O kui kai ke hanga ha mea whakawawe e tui. O kai ke hanga ho lau a ko ia o whawawe e tui. Ai tui koe na. Tui ke nai mea tupou nima. Ko mea ko toa pena e whai e kau teke ririu ka tupou nima.
Ko tala atu, he ahoni he kai ke nau lava e ha tahai tonga whai e mea koe he tui ko ena. He koe tui kehena. Ko tau whahautu pōla ke tui ko ena. Mō lau e historia ko tau whahautu pōla ki ke mahino ka mūtulu e siana ko ia koe tui ia ko ena a ena atu pōwona. E kai ke palahi koe mo ke whinga tesi e tui ko ena ko tala atu ka koe. Pe koe fu whaunga o ku te eki ke iai ha mawhai oha eik pare mia moha kabineti ke nau challenge e tui. Ko mea peu asa ko nistutone, ko kupu pe taha nau malawa ke nau hanga o challenge e tui he ko nistutone ko he hou eikipe. O kui kai ko eik pare mia, ko ia kupu ia he ko nistutone me tala mai ngofua ke eik pare mia mo kabineti ke nau hanga challenge e tui. Ko nistutone kuia e tala mai malawa ke hanga o iki no pere, o nau whawhehu ia, o kua nau malawa ke nau tālanga ke ha mea whikau aku mo tui. Pakapau nai mahine ko nisu tōne he kai ke te tau mui ki ai. He koe neo e tau longoa a kotoa. Ka kua pau ke he awhanga tuku, te tau whaa ke ko nisu tōne, o piki ke he mea kou ke tau kawe. Pakapau te ke whaa atu, ai eik pare mea me kabineti o ku ikai kia ha kupua e taha tala mai o ngofua ke mohanga challenge e mawhai pure tu. Ko umea koe nau tokanga ke nau oho ware ai. O ku saipe ka te au ia hono whawhia atu ngia e mawhai pure tu i ka pau na iaha mea he konistu toneka o ku hala. Te tu umea atens ni areo tala mai uhala e tu i me kabineti ke hala fe o ku iaha mea ai ke whaataa kabineti mo e mea ke nau ha. Koe hoi ki no perepe o koe ai u kupu o ku malawa ke nau tala noa ke he tui ke ha mea au hoko e whunua. Te nai os whakahoko e hoi ki no pere nau whawhepaki e tui. He koe kabineti mo pare mia aho koe a koe hoi ki no pere. Ko polu tere tui waka nona e pare mia koe e nai lawa o ne hanga challenge e tui. Lau e konistu tōne mo lao ke mahina. Pa alakarewa a eik pare mia mo ha kabineti ha kuonga tala mai unau ma e mawhaita tau mo heo ki no pere ihe. Te whehu e lewa. Ihe kupu fe o konistu tōne. Tala mai ke te au. Heu kui kai ki aha kupu pe. Ta koe mea ko ho haa ke ai e uhoi wawa. O koe ke wheta anō ke mea koe ni umore hok taimi. He ko ingana as mahina pe he ka matai ke he ta uporo kalama ko na utala no hanga tonu at peha. Pa utala no hanga tonu at peha ho ka meiriku ko ka meiriku ko ne fra papa i peha o ko fra papa i peha o ko o fai o ko tu i peha o fa peha. He ko makei friend pe mau ai ma pe si neongo e ku hanga fra hanga i fefeka ko ni monopore. O ku makei kaunga mea pe i he ku pes Facebook. Ka ko inga he ko kurea o ko wongo i ai tui, o ko wongo i hawa ka meiriku, o kai ke he me, ko wongo i ki he mo, ko wongo i ki he mo, ko whapapa i ki he, ko mea ko tokanga ki ai, ko tokanga lahi ka hawa ka meiriku, he i kai ke lava e hono mawhai pare mia whakangata ko e ni, a pongi pepe ko e tau fo ou ku mawa hai me pare mia. He kai ke ne lava ke ne hanga whai o hoko whai e fo i mea ko e ni ki hatu. He ke hanga he tu ia ko ni o whakaata e uho i wawao ke alu hau a kau tama ko ni ta e te nau sio whakataha mo ia ke ko ni stuto nepe ko hai o kua whangatuku. Ka koe ngā oe o ku maa i moa pe ai tu i koe ni o whakatatau ke ne ngā oe whakapoto ke he whonua. He koe ko hamea neo pe he ku urgent. Ke pe he whaduta maki whai mo aha no tari ko i ngāna whai ko collapse e whonua. Koe ke collapse e whonua. O si a whiau he tu i ulawa pe ho ka meriko ke whakalele e mea kotoa pe, pe tuku pe ke me whakalele. Ka oa nā pe he ua ka meriko mo tokon pare mia mo kapineti e ta e whai a hono whakatontonu, whakakonistu tone he tu i koe ni me o mea koe no hoko. Kua pau ke hanga he tu i koe ni,
o whai ono whamaa pōpo ange koe tāno e kau pārangi. Koe āwhanga tū koe mea katoa pē, o ko awe ki he justice. Aia koe mea, aia koe ku peke nau teu teu. Teu teu e tokon pare mia, teu teu aho kameriku, teu teu e kapneti, teu teu e kaunao pere toko tonu, nau nofpena tō i loto, whawhe paki mai ke he tui, nau teu teu kotoa, ke nau whehangahangai mo justice. Koe tala noa koe ato i tāpū, koe sword of justice mo sword of vengeance. Koe sword of vengeance, koe sword o tautea. Koe sword of justice, koe here tā o whamao totonu. Koe ke hao hingai ke hao ha sword of vengeance. Here tā o tautea. O koe kia mea ia ke tautea hen, ka koe whakamau totonu. Koe sword of justice, koe ongo fwoi here tā ua ia koe kala noa ke ai u civilization mo tu amo e tohi tapu, o ke ai taimi tēnā hao ai, ke tari ui ki ai. O whakatatau ki he konistutone whanua koia. Koe hae konistutone whanua koni, koe konistutone whakatui. He kai ke tari ui koia ke a konistutone ke a sort whakarepapirika he pureanga koe ni. He koe ke a repapirika, koe ke a here tā whakarepapirika, koe here tā whakatui, koe justice o constitutional monarchy. Pa kou tala noa pe he, kou whatoa ngai whae ta e mahino. Koe ta e mahino lahi aho ni koe kulupu koni koe patoa. Kulupu mau hala ki he o mea lahi. Talu e nau mau hala pe aku whakatu tāmaki. E kusio ki e nau mau hala ki he o mea lahi. Talu mea Samoa kele a kirispo hiva. Mo futa helu mo haifua. Haifua kau taki o aho koe. Nau mau hala kato. Pana ako os lea ko Samuel a kirispo hiva. Hene telefoni mai hene o se tuto tonga. Pa koupe hatu. Ko haina ne whekau ke mou tuto e whonua. Kama ea, koe kakai. Moi kau wako. Paupe hatu. Kau wako haa. Ko hai kau wako nau tui ke tutu e kolo. Koe matala noa heni hereti ona e hiki e kau kempela heni koe fwoi kasete kia. Ko ne rea hangaton mami tonga. Ko au pena urea kia matoki. Hi hiki atu he furetio. Pako pehat kia. Ka pau na loto kau wako ke tutu e whonua. Ata mai kovi tatau pe kau wako mo koe. Mo kau mui mui. Kau kure ene whai ke ene whakapouri mai ka pea. Lavinia nau whahutu ni tau hen ko ena ne hangau. Puke puke fuhe ma fui tā langa koe. Pako kalange. Te ke mahino te mokalatia ka moto. E ko te mokalati. O koe ke mohanga tutu e whare kau se aina mo e whare kau India. Koe tae mahino ia. Ke mea koe te mokalati. Whawhoke atu ohe wawa. E ki he haki ke. Malo pito, palofesa koe konga whaosi i he konga koe ni ke tatarano koe ni ka tā whoki ke tā konistuto ne. O ku hange whoki koe ke ngahi mea ko tau whanongo ki ai i he osi kumai i ngahi mitia sosiale. Pa ku mahino pika te au ia o ku kai ki whalala anga u mea lahi ni ihi hono tuku mai kai ore ba ke wha oficiale mai me office pare mea pa mahino ka tau dolo wha oficiale. Ka kokusio o kai ke malawa ia ke o hinga ke whakahoko mea koe ni koe hinga ko ha mokoi ai mea fio ke whakahou mai hono alo pe hono alo whiwhine Princesi ke nau mai o whaila kanga minista. Ngā whuke tūtu uni e konistuto ne ia koe pare mia tene whakotu atu ai ngahi lakanga. Mahalo na ku malawa be he toa pui pui. Ka kuinga i he konistuto ne o ku koe pare mia pe tene whakotu atu ngahi lakanga. Kono hinga o koe ki u whalalai koe makatu unga ia o ngahi mea koe ne kuhoko koe ngā kai lava ke mau e he alo e prinis pure pe mo Tatare ange e ua
Koe ke maurere au ke mea koe ai ke hake ai alo e tui koe ngake Princess Kalauni. Iyo ke minista malu ia kau tau kai minista kimuri le vai ai princess ia. Ala tufu peka koe hanga ia o tala noa pe koe whama mahalo pe koe hae. Koe. Iyo. Iyo koe mea whakae hange koe poini kou ke o mai. O ku whokotu atu whoki e i pare mia. He? Koe. Ai o ka pau kua tala noa pe he koe tala noa pe ka koe ka aku i kai whoke whokotu mai he tu i ia ai hange koe u lakanga aku tolu koe minista fonua ko pau ke whokotu atu he eki pare mia koe foreign affairs fotu moia he eki pare mia pea moe tau malu i o fonua. He? Koe. Ko mea kau kau mahino koe ka tau tolu whakae lao. He ko inga he kai ke lava ko fumea mahino. He kai ke lava he tu i ke ne whokotu umai moi me he whakatato ko ni he kai ke tari mantui ko pare mea moi tu i koe o mea o pau ke na whetau laki ki loto kai whakahoko mea ko ia. He? Koe. He kai ke ne lava e a whokotu umai. Ke ne lava e a whokotu ke e ki pare mea pa koe ane wakai ki ai. Kai ke lava he tu i ke ne whokotu umai. Ko hinga koe lava pe he tu i ia me whatato ko ni tau atai nao whokotu ke e ki pare mea koe mea e ki pare mea pe te netari. Koe. Ka koe whahinga tala noa ko ia o pehe e whokotu hanga tonu mai e tu i a hono a Princess Kalauni moe tahine princessi. O koe ke tau se tau pe hu mai foi mea i ko ia i fe whakakonistu tone. Koe. Pea ka pau e whakotu o mai. O ku qualify lo ua ua koe nā ke hongo la kanga ko ia koe me ena nā ako ki ai. Qualify ange a hua ka meiriku ke tau malu i whonua. Pea qualify ange ke foreign affair. He? Koe. Ko whekita na i he foreign affairs koe ta whaakia nei alua ke ai. Ka koe ke ilopo ka haere e volo e ne ako ke foreign affairs o ku maalunga nge e ne ako pe koe tahine princessi. Ka pau te tau lau whaka e achievement. Tuko princessi ia mo prinisi. Koe. Pe koe tamasi i prinisi. Kono maa ne ua i he military. Nai toki o sat mehen. I ANU. Koe. Toi maa atu mo tahine me ANU lo ua pe. I foreign affairs. Ka pau te tau lau tu ngako na qualify lo ua. Ka kai ke utu ia ui, he kai ke lava he tu ia, o kai ka tu ia na wata mai kovi ko ka latu ke neanga whotu mai no o whewhine. Tene lava ia awe no whewhine mo no whoha o ngā uwha diplomati ka he kuia iho no mawhai ai ke ne whai. Ka koe ai koe ke minista a koe ke aha no mawhai ke neanga whotu mai. Ka koe tau tala noa he mea o whakakunistu tone pe mata o kumooni. Taka paurewa e o vare ku whakotu pe he mahe tui. Tau pe he ku hange koe foi gossip koe na. Hei kai ke lava ke na hu ko i ngā he pau ke entos he ki pare he mia. Ko ai ke na hu manawa hu he matapa ai fe koe matapa o ku hu mahe e ki pare mia o ave ke tui. Koe. Koe mea ia ki pare mia ka pau ko na whakawhisi hange koe tā noa koe nā kau koe ke tau whapapau. Ke ne whakotu maha taha ke whetongi o ngola kanga koe. Ka pau whakotu mai ki pare mea ai kui a lātou fui peka mo mea. Koe mea ia lātou fui peka. Pea mo tupouto a pe te natari pe ikai. Koe ke uila pe te natari. Koe. Ka koe mea ia koe e ufounga e pa kou sa tau koe ke ano kovi ka pae hawa. Ai tamasi i o minista e ku qualify ki ai whakae ako. Hau me tahine foreign affairs o qualify ki ai. Lahiange e ne ngā ue ana ia. Ia to e tahai tonga maru lahiange ne ngā ue foreign affairs i muri talu e ne hau ki hen. Ia to e tahai tonga.
Okay. Ko ia ka ke tau tuku ate mea ko ia ke tau toku wakai ki ai po ko na te nau whakataha i wawa. Ka kai ke utui e lawa he tui ke ne whai mai kai ke alau ko nistu tone pe kai ke hanga e pare mea ai a tari foi mea ko ia. Tuku ke ka loto kai pare mea ke o mai naua. Ka pau fotu atu e hata. Okay. Ka whawokea. Mahalo Professor Koti mahalo ko konga ulaki e ta plokalama kada ki hoko mua ke ta konistu tone ki ma whainga maari e kone aho ni ko ngā ko ki folo e ta mawahe me ta konistu tone na tangata foki he kupu ono pitu i he wike ko osi ai ko ahoni ono walu pe ahoni ta alu ke kupu ono hiwa ai foki ko konga ko ni kuma ke kau whanongo ko konga ko ni kuma a o ke konistu tone ko ma fononga tu o mai ni ko instituto ne he polkalama ai ko ma ha ko ni kono tau pike u kupu o vakai i pe e fai le palofesa ni he vakai ki ai pe o ku ai ha fie ma o whakawave vave a fu fie ma o lahi ke whahanga au ke liriu ai kupu ko ia whakatatau ke tuunga a honi i ene vakai pe o ku ki a fu fie ma o ia ke whahakapi kupu ko ia ai ko hinga lahi e ma foki mai ko ni hono ua i he tau konistuto ne ma i he kupu ono hiwa e ni ka te watu pa foki atu palofesa ka koe. Ko ono fitu na tai ai. Ono fitu, ko ia, ono walu e ni. Aia, ko fie lawe atu, ke ono fitu, kau ki foki ki ai e uho i wawa. E ngofua ke kau no perepe o e whare area, ke whemea aki, pe hiki nima, ke ngahi lao o ku kau ke tui, pe koe whare alo, pe koe ngahi ngoa, mo ngahi tofia o kau no pere, pe osi hono lao, mo hiki nima tu o tolu, honau toko lahi, o kau no pere o whare area, e ave ke tui ke ne whinangalo ke. Ko kupu koe ni, ku tari koe pe ku whie mao viviri ke liriu, hanea, O i kai ke utui u whemau viviri ke ririu ka o kou tui koe kupu maho i ngaini ke tauhi mao. He ko mea kona kutala noa ke he kutala noa ane nai. Ko he hoi ki nau perepe i he ngai kupu e koni stuto ne o ku whaata ke iai taimi te nau kawat ke tui ke a umea e whikau aku me tui me whare alo. Pe aku whie mau ai fo i whakapoto koe 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 check and balance. I he tautala noa ke separation of powers, ke concept koe a Charles Montesquieu. He koe kai koe tala noa a Charles Montesquieu, ke uhinga pe ke whamau anga ke wharearea ke executive, ke whaisino pure. Ka kune toi uhinga ke u kupu, ke nau whewa kai aki ia nau tolu, i he anga i tuu ai umawhai pure. O ku wakai mo cheki he tui a ene hoi ki no pere. He koi au ne whiri nau tō. O ku toi hanga rewa ha kupo no fitu, o ku ai e mawhai pure whakapolitikare, ene koi ka mawhai pure whasosare hoi ki no pere, ke nau hanga wakai i ai tui mo mea i he umea lahi o whanua, whikau aku me kere mai taikoro. Pe toki kehe, a issue ia no awe a whangatuko e tui. Ka koe ku poini koe kupure rei e nia ke puke, koe ke whemawa mea lahi e ke liri wai. He kuia e mawhai pure ai ho e ki no pere ke nau hanga wakai e tui me whakatatoko ni koe check and balance, koe separation of powers ia. Ka taha ke ono walu e uhe wawa, Koe. Ka pau e area e whakataha area. Kia mea moloto ki ai, pe ave ke tui, pa ka kai ke whilingaralo ki ai, e area ai whare area ki ai, i e tau ko ia, kai oua ko nau toi whakataha, i e nau whakataha area e hoko moia. Ai o mahino au pito,
Koi. Ko ono valu, ko area i hame apa ika ke tari e tui, e tuku ke toke area i ki he tau e taha. Koi. Kana uhoko atu ke ato e ula whaanganga ke. O koe kai ke uhinga ia ke nau malolo whahau ai nau tō. Ka koe uhinga koe fo i isiu ko ia nai ave la whaanganga ko ia, koe ke tari he tui, pia e tuku re vaia ke toke area i he tau e taha. Nau whataha o koe tau e taha. Koi. Ke fumahina ka te au. Mahalo pe koe uhinga ke tuku, ke toki, nau toki ngā unu ke ka nau hoko atu. Lai pe ngai lao whaanganga, me ngai whatongia ke nau whai. Ka koe whainga mea pere ngesi ane o e uhi mau. Koi. A siu ke ukopu koe ni. Whema uke mahino ka tau tō koe ose ne kupu, koe kupu ono walu ene ka whainga mai ai. Koi. Mo i kai ke mei hao ha kupu ia ene whekau aki mo mawhai pure tu i. Koi. Koe mahino ni na ku mahino pe e ku ke iako koe a tenisi. Walu ono, walu fitu, walu walu. Walu lima, walu ono, walu fitu, walu walu. Na ku mahino e na mawanga ako e koni stutone ai. Ihe mau, na mau textbook ake mau lesson in lismo. Mo PALOFESA Perkins, Leiola, me Hawaii. Kana ku fua lau ko ni stutone mau lau kupu ko toa pa mau fa'o e sei ke pau. Paka me kana ula mahino ko ka te au o kuhinga e kutala noa he ahani. Na ku sio ke ko ni stutone ke kupu ko toa pe i he ku mahino e ako ia. O ku ikai ke hao mo ata ia mehene afio. Pena aku whakaukau e ako e he tui whakawao. Pa hao whakatoki hao mahino ka te au ai separation of powers o ku tau mao. O ku tau mao e ulao ke tau ataina, tau mao e ulao ke mo ui, tau mao e ulao ke koloa. Umea ko tau tala noa ke aia John Locke, na ne whao e u kongkonga koe konstituto ne ki life, liberty, pia mo property. Mahina leo ka te au kai ke tau whakawao, ai tu i ka o ku whakarewe rewa. He ko ene mawhai ko toa pe, he fo i kupu ko toa pe, so ta aruifa me he ono fitu. Ki he ono walo, o tau toi lawe pe ke tui. Ka koe uhinga o kai ke whakawao ai, he ku hai e fo i mawhai pure ko toa pe tu i o ku ase ngai kupu, ki he toi check and balance me ta whaake taha i he konistuto ne whakaluku fua. Koi. Aia koe foi mea aia koe. He ko hange koe kupu ono walu. O koe tu ia o whai tu ni whare area. O koe tu ia ke ne tu ni atu pe lao ke whai. Ka ku whau ai lao ia me he whare area me he kupu ke. O mai ke tu i, o cheki he tu i. Ta tau pea mo Piritania, check King Charles, o mai me whare area i he lao whanga. Hange pea koe aten seniare a isa, koe kowana seniare heni. Pea mo Nusila, pea mo Kanata. O ku hau ai ula whaanganga me whare area, ke ne hanga cheki pe e loto ki ai pe i kai. Pa kui ai umea, ko pau pe ke ne tari, i hanga ia tuu aeni. Ka koe ku poi ni, o ku pau ke iai e mawhai pure ke ne hanga o toi wakai, ai mawhai pure e whare area. Ko uhinga ia wheta o whiaki ai mawhai, ai separation of powers. Whe whakawhai ke he aki me wheta. Ko uhinga ia koe o mai, ai me aki e, o cheki atu ai me a ae, o ku cheki ma e, ai wakai ma e, ai me a koe, wakai atu hoi ki no pere, ai tu i mo me au, wakai ma e tu i e, wakai ma e pare mia ai me kabineti, o pehe e tau mea. Pea koe mea rewa koe au ne holoki rewa ai mawhai pure whakaao ao
ke pure pe ai toko taha whakatiki tato. Aia koe mea ea koe ni. Ka tahau ko atu ka pau koe kia mea te ke toi whita no mai ke kupono walu. Ia, Palofesa koe tuupuke koe kupono walu. Aia koe taha e mea oku si oku no tala noa i he tala noa wha politikare. Koe ngā koe tau kotoa pe ko ate ulao lahi a pito ki he tu ime whatahata koni. Me koe whi lao pe ua pe tolu pe wha. I whakahoka ke ulao ko ia ka koe mawhai whuki e tu i o kuange he kupono walu. Ka pahi kai ke an ko ke tala noa mai ki ai. Neongo ai pe ku kai ke o kuongo he preanga ko ia pe ko tala noa ko e kulupu ko ia o koe ke lava e tui mi whakatahato ko ni o tari u lau atu i whale area. Ka kua pau whoki ke hanga e tui ia i whakatahato ko ni o wakai i whale le u lau ko ia. Palofesa ka deo whawhoki atu ki he kupono hiwa. Io koe tau ke whoki na ko stala no ke mo Piritania. Ko Piritania ia ku aluatu ka kai ke tari to e whoki mai koe tu o tolu ko paurewa ke tari e tui. Ka tautou whoki aki a hafo i lao whakanganga. Ka aku te eki ke tau alu ke whoi poini ko ia. Pake whakatoka ngā iange. O kua whangatuku pe e Piritania ia a lao whakanganga e tui. Pe aku pe he mo uko wana seniare i u me alahi. Ko e ni tau ataina e whare are ai ke nau whao e lao. Ka oku ave whokia me he whare lower house. O ave ea ke upper house ai ni ke senato. Ka ke sio ke hanga a me a koe whakakaukau o e check and balance. O koe ke whao lao pe whanua koe ni pe ha more o tari pe alu atu pe ke whamaoni mai ai ko wana seniare. Ka tau whakakaukau ke mea koe ni. Whera a ulao hoi nu whao he lower house o kula kuia e upper house he senato ki tua. Pe koe o mea ia. He kai ke a whangatuko he senato ka orewa ku whamaoni kai ko wana seniare. O mea ea o whekau aki mo mawhai pure whakai tu i whonuan. Ka kutau ata aina lahiange ai lower house ia heni. I hena. Ka koe ku poini. O ku hange pe check he senato he ni. Koe koe senato. Iho he upper house. Iho he mau senato. Koe mau senato. Koe konga whukia he ni kou whaka. Alu whaka federal ai o hange. He koe ni whaka combination a Westminster mo federal. Mo USA federal system. Ko Australia ni ko mo tolua i New Zealand o ko mo whaka Westminster pe koe ke mo federal. Ko mau tolu ko whakata ko US o ko pehe no wharea. Ko Westminster, ko West USA Washington system. Aia koe ke aluha more halao ya ene kau whao lao ta e alu ki olunga ke ano nusi mai me ai he apahau. Ka koe mea koe o whoki mai ke poini ko ia. Sai. Ko ne hau ka tau tolu ko e tau kehe te fito. He kui kai ke a tau upper house. Pea o kua. O ku kehe tau tolu ia. He kui kai ke ai ho e kia ke nau tuu. I e tau fo i whaunga ke nau tuu o sivi mai ai whare are ame kabineti. O tukuange tau ata aina pe ai lotu nau alu ki hema pe matau. Mahino pe nau whatongia koe kau matau nau. Koe. Ka ku whoki mai ke hei tatala noa. Ko tonga o ku te kai ke tau whakaata hange ko Piritania.
E aluatu pe, ka finangalo ke tu io e tari koe lao. Pakapau he kai finangalo ke tu pe he i kai ke taria koe lao. Pe koe ukonga ko uhinga ki ai. Ko e tau sio whakalelei ki e mawhai pure whakalewerewa prerogative powers e tu i tonga o ku fuulahi au pito. Ka aku tau ngā ue atu ke toi whaka potu tatau i ane. O koe kai koe whaunga ai nea ke tau tua ke peo whakawhea atu ngea i he ata aloa hange koe mea whai he eikipare mia moe ne kabineti. I kai kua pau ke ririu e whaunga hange koe mea na kalanoa kai e uhe wawao kou seo e fo ke hanga pulusi. Konga mea koe tata noa ke whotua patoa ke whiri ai kau whawhonga kakai. Ke whiri he kakai e kau whawhonga o iki. Koe whaahinga ta mahina mo tono no whawesta polo tatau o ko uhinga ki ai. Koe ai ke tau whiri ai hau eki no pere lolotonga ia koe mea whika uraki ke liriu e whaunga ka tau toki lawa whiri nau tau. He kai ke tau lawa lue ha more at pe i e funga o mea o kai ke whakakonistu tōne ke tau pehat ke pehe. Hange pe koe mea koe ni kou whai ke tui i e fwoi keis koe ni. Koe pehat ke tui ke pehe pa pehat lewa. Sa ai ko whe ai to ton whakakonistu tōne o kumau pehat ai ke tui ke pehe. Pa pehe mai lewa o tatari ke kumi. Ai koe ko pehat ai koe i he ta whaka eke. Mafuri mai sari o te o hos ka mafuri ate hosi o sari o te. Koe tangata, koe wise man, koe tangata poto, o kune whai e fo make decision, ke fit in mo whaunga e mea koia. Ka koe kai koe o atu e te whakakaukau, o hiri whaki e fo mea tae whaunga, pe atu lewa e te whakaamua pehe. Ai ke pehe mua, ke pehe mua whe, o kui ai e lao o e society, o kui ai e lao e whonua ke ano whakahoko a whainga mea. You have to understand those rules, those laws, before you suggest or you make decision. Whema o te whakaloloto ho tau ata mai ke tau whakakau pa tau wawanga, whakasisi rewa e tau he la mo more tuku hauko e whonua i he tau ata mai kovi. He koe tau ata mai kovi, koe tau tae ata mai poto, te tau make a decision vare ke kawhae kau fua tuku hau hono totonga. Ta tau ape u whonua, koe ko tonga pe. Ta tau pe heni, make he kau taki hene whangafu. Ka koe mea ea kou tau whainga ke ai, koe miitia mo e ako. Kau e kau taki lotu ke nā. He kui kai ko hangahi o tua kau tak whapolitikare ke nau tutuni. Ko hua ka meriku o kui ai hona mālohinga o tōno no. Tau rea atu ke ai. He kui kai ko ha o tua he o ka meriku ke hawa e ne whotutu ko toape. Ka o mea e tuhi kau sato hu mai tae whakonistu toni. Tau rea ke e tuhi kai ko ha o tua. Pe he tau whai pe he ku whakaata mai he konistu toni. E maure vai ai fia, mau, pot tatau a nofo a whonua. Tā hoko atu. Pei, ono hiva. Tā whaose ke ono hiva e Professor. Koe toko lahi pe alawa ke whai ai wharearea. E ngofua ke wharearea ke whakamau ai anga o kau whafufunga o wharearea pe neongo i kai katoa e wharearea e ngofua ke wharearea ke whai ai area mo whakotu ai ngahi lao mo whai ai ngahi ngāue o ka pau o kui ai vai ua maarie o kau whafufunga o wharearea. Pe ka pau o kusi hifo i he vai ua maarie ai kau whafufunga i wharearea e tutuku e wharearea o tuku ki a aoke. Pea i e nau toe whakataha
ka pau o kui kai te nau tatau mo vai ua maari o engofua ke tui pe e kisia e whare area ke whikau whamalohi ke katoa mai e kau whafonga whare area pe ka pau o ku iai hani i o kui kai te nau lewa engofua ke tutuuni ke whare area hanau tautea i e nau talangata. Koe foi kopu e nia ki au i taimi mo mōlare tau i ulunganga ai kau whare area. Ko kuna whakoi tonga. Koe wike koto ape uhe wawau. Koe mautari koe kai ke kakato kau whare area. Wike koto ape. Ko kumana tuia koe katai ke haa wike ia. Ko whakahoko mai te kai ke kakato an kau whare area ia ke mao e vai ua. Nau kei telefone te whainga niu, nau kei lere atu e hara. Kai ke whanonga ha whare area pe te kai ke whanonga au i he maulo kolombo e federal tare whare area ke ko inga ke turi mai kau me mipa. Ko tonga pe. Ka nau vahe pe nau vahe allowance. Nau vahe la lahi pe. Ma tui ka kau whare area me kau minista me pare mea i tonga nau vahe lahi tā kātoa he whanua. Tuku ke ngai pisnisi multimillionaire i tonga mahino nau vahe la. Ko toa ngai whanua ko toa kai ke ofi ata ke va e kau whare area. Na tau siwa lewa ke mea koia. Nau tolu nau vahe lai taha o ku nau tataha pe ke kilu ke alwai ke olunga. Ka nau tōmui ki whare area. Pe kai ke nau lava mau e taimi whare area. Ape mai, ko pe atu ai sea lau mai e whai tari ui. Ai e toko lai, ko toko fia ai e sea o ku te kai ke tau mau e vae ua. Koi. Ai sea toloi. Pea tā whasi mai e kau mea. E sio ke foi konsenti ko ia. Tā whasi mai kai kei whakauri mai kau whafonga whare area atonga o nau wahe kilu ki whare area ke kamata whare area ke mao e whika kakato. O ke mahino ka te ai mea pa koe u whamatala fuena ki lalo au ke tuunga e kau mai tu i mo mea au te kai ke aha mea te tau sio ko au ke tuunga ko ia. Pea mo sea ke whai ana utu uni ke tāna ki mai ki nau tolu ke toi ako na ki mo mea. Kau whaamu pe ke nau ofa mai i e foi kupu ono hiva. O nau whakawawe hake pe koe toi ha e nau whatongia. Sa koe hae whatongia whika uruake o e tangata whare area. Koe ne whakawawe ki whare area ke whai hono whatongia he na e whiria e kakai pe au ku wahe me kakai. Koe hae toi tala mai au ku lere ia ki māketi. Whekau ono whinu motua ke rere ki māketi pe koe ai hataha ke alu ki māketi. O koe ka whaafonga whare area ke rere ki māketi kai toki rere ki whare area. Kau tau tokanga lai ki heni, e kou whanango, mei he wike ko toa pe, koe tātā whasi mai ai mea ka mautari ke kau whare area, ke nau au ki whare area, ke mau e whika. Kau whaamu e kupu ono iwa ke kau whare area, nau mea mai, mō ofa mai, whekau mō whiri mātua ke o whai sopingi, mō whai fō, o te ke toi a ko fō, a koe o alu ke mea koe na e whiri ai koe kakai, pia totongi ai paanga tuku hau, pia aku makatuunga ai mau mo ui muri, mo tonga, ki whatongia o mō whai, i o mō tauhi taimi, pia mō no whakaurunga ngai mōto. Mōtu mai mōto ke whakaurunga ngai whonua mo ai ke mau urunga pehe, mo urunga pehe, ka ke mo ki mea whaingo fuata koe ke mo whai ko mo turi ki whare area ke whai mo kamata whare area i hono taimi to tono koe ke mo la vai moto
te moto e whakapoto mai moto ka mauto mo whenga moto ke mo wo mau ai taimi ke mo ai ke wharearea ka moto whakapoto mai. E koe ke mauto mui pe he mauto ke ngai ngā au au mau whai. Neonga koe ke mau wahe lalai mauto mo mau wahe me tuku hau hanko moutoro. Kai ke ue wawao koutui mahalo koe whafoka ka te koe te a mea ke whietana aki mai pa kua whehu. Palofesa mahalo ko mahino ai whakatara noa koe nuk whai. Tato ki hoko atu hei kupitu noa i he ta proklama koe wiki hau. Ka te wat peko pau kwa mea ki wha maa opo kia ki mua ke ta maa wahe hau. Koe whakasipe e ue wawao. O kou whakaamuange mai neongo pe koe hae ngāhi mea kua hoko ki whanua e wāe pare mea mai kabineti mo tui tātoko ni. O kou whakaamuange mai ke solo wale lei ai mea koe ni o hoko e tui mo whakatātoko ni. Ta kou ofa pe o kuako me hene i pare mea mai tokon pare mea mai kabineti kai hoko atua e kau ngāwe o ku tau kei tangata. Neongo ka pau kia ngai tōno nou, kau tau whaamu ke tau wako kotoa mea i pe hako mea i pure anga koe ni, pe oa toi whai pa tau hoko. Kau tau whaamu kotoa pe, e ta porokarama koe ni, mo ta tala monu, mo ta ofalahi, ki e tau kau taki i whenga ke a whangatuko mea koe ni. Pe tau tā ilo, ai ngata anga, o tau mawhai mawhai pure, peko e tau mawhai, peko e tau totonu whakapolitikare. Ko tau tolu, ko whewha osa kia. Ko tau, o kai kia tau mawhai whakapure whakapolitikare. Hange ko hau, hange ko koe, ko media. O kuiai e tau totonu. Kai kia tau mawhai pure whakapolitikare, o kui e tu i pe mo whakatātoko ni, pia mo i pare mea, pia mo ene kabineti. Ko nau tōru, ko ngō kupula rai pia, o kui e mawhai pure whakapolitikare. Ko e mawhai pure whaulao o i wharearea, ko e mawhai pure ki e whakauhinga ai o i lao, mo i whaitutu ni ki e lao ai whakamau anga. Ka koe totonu pe hu tau mau, ke tau lea atu aki. Pea, oku i kai ke aha tā, tene mao e totonu, hange ko e totonu o tau mau i he malu e konistu tone. Ko e kakai, ko e kau wako, ko e kau media, ko tau tolu pe te tau lea atu. He neongo ai lea ai kau whafufonga kai ke nau pure anga, ki he pure anga. Pa neongo ka where aki ai whakatātoko ni moe pare mia ki e tui, moe a kabineti moe whakatātoko ni ki e pare mia me ta whaka e tui moe whakatātoko ni. Kako ene kehepe ai totonu ke rea, i he totonu koe o ku tau mao e ki tau tolu, he oku i kai keha, kai keha tau mawhai pure, koe totonu pe o ku tau mao. Nau mao e mawhai pure, nau mao e totonu. Kai ke tau mao e mawhai pure, tau mao e totonu. Pa koe totonu pe ko ia, ko tau tolu pe te tau lava whai e rea ko ia, he ko tau tolu pe o tau totonu ta e mawhai pure. Ko nau tolu nau mawhai pure, pe nau toi totonu. Whakaitake. Ko tau tolu, o ku tau totonu, ka o kai ke tau mawhai pure whakaitake. Ka o ku tau mao e mawhai, ko ka kai ki tau tolu, o ku nau pure i mai ki tau tolu. Pea i tala noa a Thomas Hobbes, ne hanga hulu e whakaukau e Commonwealth me sovereignty, kua pau ke nau whakatonu mai ka ki tau tolu, pea pau ke tau whakatonu at ka ki tau tolu, he malu e koni sutene mo lao. Pakapau nau whaiteria, pa te tau hanga rewa i he lao a Thomas Hobbes ori nau tolu ki tua.
Pakapaorewa te tau whaiteria, te nauhanga rewa whakahupi sone ki tau tō. Ko anga ia o whetauhi aki. Tako ki nau tolu ke nau pure mai, ko tau tolu ke tau talango fua. Ka oe te nau pure whakawao mai, he te tau hanga ori nau tolu ki toa. Pea oe te tau talanga taa whakawao mo. Furiki vanu ka nau tolu, te nau hanga whakahu nau tolu ki prison. Kai ke, ngata anga pēr mea ko whia whangatuko aki e ua ko o whalai atu ka o tatau atu ai pe. Mahalo. Mahalo bito, Palofesa wha mahalo atu he lama e proklama tufunga fonua alo au he ahoni, tato ki hoko atu i he wiki ka au ofa atu gati koe. Mahalo. Wha mahalo atu e kainga i he lama koia, i tau proklama tufunga fonua alo au pe mo Palofesa toke tā, SIOSIUA LAFITANI, wha whia atu ki Modol mo te mea mai pehe taim tatau o wiki ka au, ka mo mea